Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gamboge Gamingu. Šta ćemo tako danas lepo raditi? Pokazat ću vam kako u GTA San Andreas ubaciti skinove iz GTA 5-ice Trevor, Franklin i Michael. Imat ćete link u deskripciji njihovih skinova. Imat ćete isto u deskripciji link Clea četvorke koji će vam isto trebati i skin selektora ćete imati isto. Zato će vam trebati isto ovaj program, bez njega ne bi radili skinovi, IMG Editor 1.5. Ovo ste imali u prethodnom klipu. Znači ovo gore nam je najpotrebnije. Sad da počnemo. Prvo što trebate je da Cleo instalirate. Sad, mnogi se pitaju gdje ja Cleo instaliram. Instaliraj Cleo ili instaliraj Cleo gdje vam je instaliran GTA San Andreas. Meni u novom folderu, kao što vidite, next install, next, ovo šekirate, finish. Sad, skin selektor ekstraktujete. Sve da ga obrišemo ovdje. Odete ovo dvoje copy. Sad, nađete gdje vam je instaliran GTA, evo novi folder i desni klik paste. To je sva mudrost što vam treba sad. Copy, evo prebačeno. Sad se svi pitate, ovo smo instalirali, ovo nam više ne treba. Kako ovo da ubacimo? Sad ću vam pokazati samo da ekstraktujemo sve. To su ta 3 skina. Za to će vam trebati ovaj program. Ovaj ovdje. Uđete u taj program. Open. Sad ovdje nađete gdje vam je GTA. Meni u novom folderu kao što vidite. I nađete gdje vam piše Cleo. Cleo piše. I mora vam pisati ovdje skin. Ako ste sve dobro uradili. Ako niste, znači morate ponoviti nešto dobro niste uradili. Odete skin. Vi vidite, već jedan skin imate ubačen kao neka devojčica. Možete to da izbrišete, jednostavno odete. Onda odete import, nađete gdje vam je taj jedan skin, evo ga Franklin. Odete open, ovdje save i tako odete i ova ostatak, ova dva skina isto tako. Nađete isto evo ga skin. Sad, mnogi se pitaju od vas kako ja da pokrenem te skinove. Jednostavno kliknete na tastaturi Tab i E. Znači držite Tab i kliknete E ide napred, a ako ćete nazad Tab i Q. I eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja, doviđenja.